Gdje je meni moje zlato? Gdje je meni lijepa moja curica, moja Anuška? A kako ko je? Pa tvoj Simo. Jesi li čekala nekog drugog, a? Joj, bužo moja lijepa. Evo mene. Malo sam se zadržao dole u gradu sa onim svojima školskima. A znaš kako je, sretnemo se. A nismo se odavno vidjeli, pa dok se mi ispričamo o svemu. A onda malo po trgovinama, gužva, puno svijeta. Još malo samo dok ti meni prizdraviš, pa ćeš ti sa mnom zajedno u trgovinu, pa da vidiš kako je. Anuška moja, kupio sam nam svašta. Imam i jedno iznenađenje za tebe. Da. Ma nisam u budale trošio pare, ma kakvi. Onako ja stanem, kraj izloga gledam svašta ima. Što bi u budale trošio pare? Aj sam lud. A šta će nam kad imamo svega kod kuće? Pa da, sad će tebe tvoj Simo fino da presvuče, da te operem, da ti zamijenim pelenu, pa ćeš onda ćeš popiti lijekove i tako. Da, lijepa moja curica. Ma dole ti ja sam Pero. Stanem taman pred izlog kad mene neko po ramenu rekao. A ko me sada dira kad moj drug Pero, moja Anuška, on ti je sad velika čivija. On ti je predsjednik jedne tamo neke partije i predsjednik opštine. Da. Da vidiš samo kakvu kravatu ima ovakav čvor. Jest. Zagrli mene pa kaže, pa gdje si Simo, brate moj, ljudno moja? Evo me rekao, Pero, pa otkud ti? Eto, znaš šta, idu ti izbori, pa izašao malo u grad Međusvijet da vidim ljudi. Aha, a oni ti izgleda ovako samo kad će izbori, pa izlaze među ljude, pa ne znam gdje budu kad nema izbora. Nego, ajde ti, kaže Simo, sa mnom da mi popijemo kafu, pa da se ispričamo. I Boga mi, ugura me u neki tamo restoran. A tamo ti je ona kafa, nije ono ko što mi pijemo pravu kafu. Ona neka ekspresna. Ma ništa, samo voda. Stomak me zabolio od nje. Kaže, doće i naš drug Đuka. Ma kako ne sjećaš se? A joj, draga Ana, pa kako? Đuka Tuka. Znaš, odmah znaš. Jeste moja Anuška. Đuka Tuka. I Đuka Tuka ti je velika čivija. Da, ima neki 400-500 radnika. Kaže, malo pišu novine o njemu i o toj njegovoj firmi. Nije platio ovo, nije platio ono. Prevario ovoga, prevario onoga. I pitam ga ja, ima li to istine? Đuka kaže, laže svijet. Eto dokle je došlo kako se svijet iskvario. Međutim, dođe taj nesretni rat i moj sin kaže, išao bi u Ameriku. A koliko je puta samo došao kod nas u kuću i kako ulazi odmah skida poklopac sa šerpe i gleda šta je mama kuvala. Ne prigovaram, ne daj Bože. Odmah stavlja na sto pa jede. A kako i neće, u njegovoj se kući
u 2 sata počnu jaja ubijati, konzerve zveče. A oni što kupe staro željezo raduju se kad ugrabe njenu kantu za smeće. Puna konzervi. Reče mi, tata, ako bi mogao da mi daš malo para, da mi pomogneš, dok se ja samo ne snađem, ja ću tebi vratiti. Odem u banku da dignem. I tamo kad me srce nije streflo, kaže, inflacija neka pojela. Dignem ono što je bilo. Dadnem mu, kaže, malo. Ajde, reko, ništa, tata će se i zadužiti. Ne bi li djetetu bilo samo dobro. Dadnem mu pare. Prodam još gore neki komadić šume što sam imao, sama klada bila. Ja čuvao, eto tako, za ne daj Bože. Ako bi trebalo za doktora, za mene i moju Anušku. Javio mi se još 2 puta iz Amerike kad je otišao. Kaže, tata, ovdje je teško živjeti, nije lako. Ako bi mogao da prodaš nešto te stoke, kakve stoke, nema drugo ništa nego prodam i tu kuću u gradu, a ja se i moja Anuška preselimo u moju ćaćevnu. Malo je dalje od grada, lijepa starinska kuća, a nama više i ne treba, lakše nam je i ugrijati. Imamo i vodu i struju, a šta će nam? Prije mi prika srete, dođe na pijacu pa prodaje. Pita, ima li oni naši, pišu li? A reko, prika, dragi, djeca su zauzeta, imaju puno posla, pa ne mogu stići. Kaže, i drugi rade, pa i pišu i dođu. Ne znam, prika, šta mi je to sa Jovanom da se tako rekulijenio. Nije, kaže Jovan. Znam ja kakvog sam otrova stvorio. Evo, pregledaj. Izađe otud, kaže, gospodine Simo, ja vam se divim da ste vi za tolike godine njenog ležanja uspjeli da sačuvate, da njeno tijelo nema ni jednu ranicu. Ja vam se divim. Evo vam moja vizit karta. Ako vam išta bude trebalo, slobodno zovite, nema veze u kojoj doba dana noći. Tuđi čovjek mi kaže da ga zovem kad hoću. A moja krv, moje meso neće pismo da napiše. Pita me ima li Jovana, javlja li se Jovan. Kako da mu kažem? Lažem, javlja se, ali ima puno posla. A otkud vi znate moga Jovana? Gospodine Simo, ja sam odrastao ovdje i sad sam ovdje doktor. I da vam kažem, vaša supruga je pravila najljepše krofne na svijetu. Kad god šta treba, samo me zovnite. Moj Jovan zaboravio i na oca, i na majku, i na zemlju i sve.
na sve je pljuno. Slušaj, Jovane, šta ti poručujem. Napiši 2 riječi majci, samo da zna da si živ. I javio joj se da može s mirom u zemlju leći. A i ja ću iza nje odmah. Pitanje je dana. Čekam samo da nju smjestim, kome ću je ostaviti ako odem prije nje. Molim te, Jovane, krstom te zaklinjem. Javi se majci, meni ne treba. Ispravio sam nam spomenik. Komšijama sam ostavio pare da nas sahrane i popu sam dao njegovo. Sve. Ne boj se, nećeš imati troška. Nećeš imati ni za što. Ostavio sam ti pare i za kartu. A ovo što je ostalo iza nas, proćadaj, promuvaj. I molim te, Jovane, molim te, krstom te krstim. Ne dolazi mi na grob, ne dolazi, niti mi svijeću pali. Ni meni, ni mojoj Anuški. Zapalio si nam svijeću, zapalio si svijeću još dok smo bili živi. Čuješ li, Jovane?